sin nong ni mo hara jasi phaine hinke ba pothojo tike sumsoi dong hata so 1 kilo amon ki motor chakhi khaine kilo khaine kartik arian so khaina kartik arian naigra diphu papa bukhawa sing engu वहां जाके बिकनी पहनूंगी Lamshogo guys, welcome back to my another new vlog. Vlog mungkin kisah karen phaila hana dia ang vlog busenga karen ba phaibu khushi iti khushi main khushi ke tabok sare sido apa tin nasi vlog sanga tani hamale khana shonibar khana tama tarik khana 27 nrong mo vlog no to bokro nuguni samaya apa khana 27 ta ingke pathok khana ma phaithok tok hai mane boroni khana chlaironi boroni school ni students rokni ama khana exam paine ta ingke khana exam pai hangke hostel ni borok joto chlai rok thangbai baile hangke khana numa phaine hapana bo ingke hope khlai tong ta bo khana numa phaithok tok hi ingke sangba asain tong khana ma phaithok tok khana yang ke ba hapa khana ma phai yang ke ba ten deno to je ke pha ma phaine ne hapana bo ingke khana ma phaithok tok hai angjari tong ta ingke handbangni tini ni horni sini blog sing snai tani hmalang no no thangnayo saja tani blog on ke pathono phunuk sinai hi ingke basang bo khatong bai naising bi khalugui naising tongmane ang tangni yaka lama sukja jamani ta susu tong susu phataro khatang ta he dil bo hot duk hota he ingke tabok ke asungan lai tong do ingke nrong phunuk bai nang tabok toma ready khlai tong iko a ule a moso angke mahai moso bazani moso kesak bohai bengke hai tama somoi bohai gorong gonang ke bahai motor ko thokjak samaya le baba na extra ke makasar emne oru jaga tak ani sasur bari bo kita borok mno saya apa ama to sau apa baba paya ta angke angkai angke masalah haisi angke amono se phok koira sungbo se phonai jar ana do tini oh ketar ke nang ani blog mai tong hang ke nang dalar sawi si honai la haka dalar satu sing su bo saw tang joklit pro chino bere phe ka aro rong lai tena bo saw bo sin pukri ba akri khai saw apro jal bobrung si ai jal bobrung e kor ka salang man jal bu mas mu malaya mang sing ke ba ke tini wajiro a so phai lai ta a soro bai pai ui a khran sing ke phiok lai sinai a chingu a gura sin mane a phiok lai sinai te ba nong ke ba a rong rai pai lai la bo si tini a kotom ma na di a karpu maha am ke gagor de hong kam ang bu moro mai bu su kri thai gagor de hong ingke amono mile wi sem pok sungnai baksan ke mamon bata bazar narung nai amjo to sungya kain kai thamponi pota narung ronai ingke sungnai ta amoke tini horos anai pathor to khana masa phain khana bon bata mangso extra ngle karan bo phaila ha ang le grind khaiba ni thik sangla sonai tong bai guys mo sok bang saman bangai koi amo aron proses ye ama apro mamon no diponi mu phui tong ta ang ingke bono mu phute na amo mukri kisali leki mile malang drok proses nai phai wi sosai tong phai bo ala je pro camera rok sang nai ba content ni nai tung nai ba ingke ba te ke sosa phai bo sakla ti a photo bu phai di po yak ba te sosa ko ta min lo ba ke sai tong phai ta hai kat marok sai tong phai mane photo bu phai si ti phu phung to boy sak phai si ti phu aro mani ingke ang muk tri ak jini bu sang jok to ni se ke plai si muk tri tang ba ingke ba phai ma li ang ba tha nai ma gra li je pha je sang ma gra li angke mosok bang saman bangai mosok bang mama ro anu bekara ke to salang maya moso anu minyo ke boku kutu jalo tinu mi moso video mani ingke ama ke bahai kemuk ti ke pas tahu be hari yang zaman anu moso no atu sini ayam di ke moso sanai mang sing ke ba hai aman sing si je sungai sing si hai moso sakaran mang ke na kok sate moso bang ro jak pang ha di start khai to hana ro guys no sia de tang sai to ingke mami sungai pai mal les ni mami sungai ne ke phung ya boring nang thang hai ade blog na sikne pathor no ke ba kino no phung bai sinai te ma sang bai na bono ro te la ka sa nai le te bona ro bu yan hayang mai mani sinai le ama khna nai le bai te ya um khang ba te mano nai tong lai di kisah pathor delete karne good morning guys good morning I just woke up now and it's 9 o'clock by the way tabuk pasawang moi sungana ke bang ma potong go tabum khang subai phat toi nongoi mami sunga suru pathor dine ke phaine he am next the same block se do ang brush man ki sanai begera de 2 second buang hai mano ma huza jaka manai yang ke paibu tini pathor phaine bagi se buri ka ha ke tong sogan hai me mo phake impress nge khana se yang
susu hai golok golok kho so make tabok phayo sungani bagai mangso 1 kilo amangke motor chakhi khaine ingke amangke batima moso khaine moso ko theibai ingke amano chakhi bok sai rogra naita sani mal mosla hulani mani ingke chakhiyo amoro nai ta jenga ma haising blai rowan bangi ang toro no haising blai khagui naigrana phunuk bainai guys aya sing sata he haising blai khagran haising blai amongke motor chakhi bo rowan bangi do angke haising no butui no robo mane butui hono blai no robo blai bo robo kaina nei keso robo hake jambi blai se ro phiko ingke mono mala hata bongke moi phat sungui grana kisa guys mono ke musa ang mal mosla roya ke sakang hai karayo ko rowoi full flame ke rowoi mono mo khaina grana bu phakari na grana thok to ya thok engke thok no kare ang thok no khibi se ro hake thok joni real thok original thok no kisa ke rowoi sungla hata teksa ke rowoi tani hamala te hangke teksa okle samani kom go engke pathor ke ulta do bu phasa ma yang se bu phasa ma engke ba hangke o yok srem ja hai bu phachi ngochi kong thangle engke sama ko uta engke bone pore mal mosla rowoi alu toini se rowoi sungphenai hata joni moi sung to khen engke nang hai kisa ke phunung an full video mane sungmani cooking skills engke phunuk li ata khuwa nang naisi hai mo phunuk ya grang ma tangba haya jora ga samai rok maya rok hangke mane biji paile yang hangke sakme khana si advance ma sagra ka hai to last bar ko loi thok kari nai ta ang thok no khibi rok asa sane chakhina prepare khaigra na sakhiyo bo phone sa gro sai roi na kisa thok dro hai su dro ingke so kaisa haising belai bro nai haising bagi sa jone o mono ta butui no bagi sa ronai ingke haketi sa ro nai ang biar maro bai mo songke olo ro do tan hama sang biar ma ko to si sau tang ba ingke busu ro kosto ngoi ang bono busu puri ke ro ta ingke biar mar bai pasi busu ro u biar mani hitui ko to khoksa pro ingke mo so to ko jang mo so ka kai phayu ingke bahi yang sakhi tui tungui kutuk tong ha ingke ang tui kutung orona hata berman bangai ingke tak berman hukre bui amo butuino luna hata ingke busu sake jangnai na dole berma thung sake ro ingke mo busu basa thung simoi to sokhamai ade gang ha ke sake ro ta berman tok phebui tui na phebui hai ha ke ro kuno sake banai hai ke ro ha ke busu bon bo tong ro oni abo ingke te buti roi hata amo ke ana technique an buino ke sarai suri sa manai jat busu ke saku suro no problem so guys tabok si mo belai ronai do berma roi pe he mo so roi pe ha ingke tabok mo ronai suda bu tabok ronai suda ro phron ke video sak me khanai because kutuk sanai ble hor chi kon ke ro phana ingke ba ingke tabok amona bu yok sre moi kasak ang sala ha ba amona bu ro rosina ha direct o kuthung no roi ro hangke ang o lepung ro ha ke no ro sa ro ke sama yang pai sini bu jasuk sama on bu phasa ma phana le te datai ro sama ya lo te datai ingke tabok amona bu phone tha oro roi ro sinai do ini video sak mai khana sudah roi ro kha no rogran sudah rona sabar di guys roi ro sinai te ro liya nale he motor go hai pe de ba bonon ke dal gura khaya de dal goni mane den khona e go basi খাইবি চর খাইবি ডাল ন কিসা কুকুর রই রনাইতা আই ডাল নে আরে মটর ন কুকুর রই রনাইতা হাঙ্কে কসাব কে ফাঁকি ন কু থপো হাই বথাই হস্টেল মাসা মা হাইং বায়ক নে গুরা খাই গুরা বলতে সুপুরি রওতা গুরা মা ইয়া yang aware di awang roi kutu roi kari fisine terasa moi jeng sine kani jeng mali ya kamera bu sak sini rong no phunuk sini aw buhulan ni eu thikayo ni wo han bu yok pare wan ni ke ba phunuk ya ho ni phunuk pang so guys sabo khe amno paste khaigra na oro rishum rozak haising mosok thei ke pyai jo tuisa ke amo
तासे कम दुनिया बाखर साखमा दुनिया हमसंखे इनके मुके तो रेडी खाइ पे जो इनके प्याज तै थां रोजाक इनके जीरा पाउडर हल्दी पाउडर माने सती पाउडर ता इनके धनिया पाउडर सम रय पे जाक इनके अमरप्रो थौरबि बुलै बक्सासिनाय दो हाके लास्ट अम खाइसिना कैमरा सामने बांगे एग्लो के सुंमालिया हाके कानि कानि के सुं सुंगै थापा बक्साय मरै पाइ मा पाइले मा जागा हाइके ready tabok इनके बातेमा मसने बागै ready yang jira angke bahayni bangai kisa ang hukrei uta mosu hulia kosakang angke yang berma or jaga bang berma sikhagin ro to sobai paibui busu to jota paira malia u jemon berma bote ro ma haike hapana berma sok paila angke hai blab kai sakang ma angke kasarne je kolok ma ke toya de busu mono kaise pala khibi ma hita angke boceng pasang susi he busu pasarok yang gata angke de suma so emne ang seri sumro khukthai asi do hapa angke khukjak Lesung kuya ro kang ro not because ang seleman ya hai kuya kemang sa ko ta pata bok ke le kuya ro la hata ro pongan bang ni ro honai si gian haya ma ro ke biar ulung bala huana kesak ye he yok sran zak ha momai ha apa nte sa khasa teng bai grathu to last to mo ro nai and then meat ka masala meat masala amon advertise ro na jan ro na apa ta boro ya ang popular ng rathang yang ke basmati rice mama no bang sungane tapok dalchini rogro nai tespata rogro nai okobi tespata kari khana basmati rice mama no sung rogro na so now I'm done with this finish and I'll start basmati rice which is called biryani rice mai rosmi rodro tabok ro dalchini rojak ingke gi rong ke to lo siro nai ke yang gong ke yaija piaj chko chong rajak bono sherinas nai ta ulo rowan bangai oro biryani bo wow gua ba kisa khairos nai mama no hake tini ni blog omo singsibo pathor phaimani blog ba dele maimi sungmani blog hai singsibo hake joto সময় পাই নো কাইসা কাইসা কে মই joto first dolas phono rosinaita tini tama prepare khaimani joto ke hake pathor phaimani tabok bo sapani hatei digi hake sapani habo sin no ni mo hara jasi phaine hinke ba hai je bothok joti ke sungsoi tong hata bo tini 11 ekorta ro simang kha thau ke ekorta to already baje to na bo o je phai message kisa khaile man je hai ke kolos khaiya direct phai kisi nai hai ta hai waso ta kana bone gian piaj ready khata bo khase na to piaj no laso khulus na kisa sanin ro kisa kok khai tong na Guys, my biryani is ready now. Hi piajo ji ang ron samane kakang ka khaibai. Saka roy roha and halka sa मैंने गिल ऊपर डाल दिया and अब तैयार है ready to serve and ले मुझे नहीं साखै किसा कॉल बराई मा फुनोस नहीं आंखे किसा पातला के थोक जागो दो आवान दरो रकम खेता जे आवा मार माने के पातला के थोक जागो इनके अमा ओजन ठीक सा सबक बंगलिया पतला बंगलिया ओजन ठीक and kita orang orang nak pajak bag bahan lain ada main ke bukan sama ko khasa ke khai ke and lastly teman kamu bate mama so baik ang rohi saban itu bate mama so pai lah cooking sama pai ha sabok ke ang sama pai ke ready sinai mama no mai jar ora hey so hello Pathor has arrived just now Nih bagai sih ini main blog kayak sok tanggo. Wah sok sama tuh Kartik Aryan sok lah Kartik Aryan. Baby I miss you so much. Bunyo. Gimana kai? Ang lah paper apa kerja udah dah itu film mas zuta sih. Kerja dok sama nih. Hei, wah, hai berasa huya, bidi kan masih beras bayar phai. Wah, nung si thudi ma, nih nozon tik sih bela. Gue tanya lagi lah, nanti pathor, besar zon bangga, oh clip, oh my god,
It's so beautiful. Oh my god, I love them. Nalama ang sister ibu sang sung sibu clip ro mo go. Clip sip le. Ntang ya. Thang bala. Mo ke brush pa, brush one ibu su kosto ma khulai bono bosi. Brush ka tas loi pheja. Kaisa ke ami. Amal tama basala bu saro use khai to ke. To di ma ke yo nyales na tabo. Engko mana hasil ya? Engko ma clip yo za. Pa. Jiya kesasi. Kana kheng za go ke. Kisa hai ke kaman ke nai chana. Kholo ya ma man brush khana khulai ni ko khana. Papa bai ke brush khai lai ti to. Play brush no go. Oh, I really love them. Naigra dipu. Papa naigra dipu. Come and help. Gonna have fun tonight. रहा नहीं जाता तड़प ही ऐसी है ना Explain khai to ha tomaro hin. Te kai sa punung. Kok rang lang. Bo se explain je tôi phải nên se explain khai sa ko tong. Hangale abu phabu sa yang be je pathor pai ke papa mai sa sai pela asa brush khai je ka duma brush sa khai pela hatin hinke ese soya brush khai ban ka ko kaka ko ke si kon mate ma khai lebe bas tin ke bla hai brush bu khai jakla ha mai bu sala ha yang ke ayah ole nal borok sabai borok bu joto vacation ni phaibe jak ama ke ani cousin mai bu prang and all very handsome prang Tala dili khane bonono popular fame khai ronai ko nongi sia khoni dada busu popular desi joto sinobai dei kormosa se pathor to tini phaisa phaija nai mari to go ya oh and today tini sabai mane and today we are planning to go on a trip somewhere वो बाद में बताऊंगी के माने नेक्स्ट ब्लॉग नो माने तन रो हम ब्लॉग नो करन रो लिया तेनी फाइ माने जरा थांग माने लामा ऑर्डर जरा रो नाय हाफन न रो हाय गेस खाइबे माने जा बुझा मोनो न ताबोरी रो नाय जंग मामा नो बमन सरो नाय आरो लांगे नाख नाय फोटो रो बुआनी के हम दोनों हनीमून के लिए जा 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 जाने वाला है हिंद रो मै अमन दे सरो मासा ओके अमन लगे इनके नाइट दो अमन लगे वो इनके वेस्ट को मारते हो नाले हमनी कहां या कैसे मारते बुफा बुसा खाई ते हता हाथे मात खुनाय मत बतान खुलांग ना ओके हम साका संजोना गाले सिको के हमनी मामा बरन हाय बरि बुसान जा सिको साराव से समाय के संजोना दं अमन साका संजां नाय ता इनके अमन बासो नाय थो केबा कन्फ्यूजन का हां के तै तो पांगो न अपन आगे रगो न रगो पाइजा को आं अलका ब्लॉग रगो रोय पाइजा तांबा मुगजा ना अपन ताबो खनो गथिनाय मामनो बाय मसांनाय मांग से आं कलर पाइ पाइ बिकॉज बॉस कलर माने बनि स्किन कम्प्लेक्शन को फुरुंग याबले का म बनाय दो का हम किन रगो पाइजा आं फेसबुक रगो रजा फेसबुक बाक्सा मुगजा नाय हम तो मुगजा ना the most cute one which I told last time in the video that I bought this for her birthday happened for my kana because little bit it's tight here and kahan chala gaya re and ये ड्रेस के साथ ये भी मिलता है हेयर बैंड but mama is not going to wear hair band because she don't feel comfortable English बेसी कक साउर हो जानाय हा अमन लगे हम मा वो हेयर बैंड हाफन कंफर्टेबल जाय वो हेयर बैंड है कोर्स जाव ता बखरा के यूजलेस के बमन थुरनाय सामाय आरो ने रनो संगै साखे बम ब्लॉग रोय पैसा जाक सेंनाय के अमन आइतो हा रेडी खाइरना आं तो लन्डि कटमा सुद्र खुइ वासे दल गजो हायका थांगनाय जागनाय ड्रेस मा थुनाय बिलाना हाय लन्डि कट हि हाय इरनाय रो कुते रो काय बमन लेब्रे जे खजागाव no nai English medium pore mano magana khai musung ya han bangi English ko masabu
Ini English pada wait malah pangkaba. Nang English kok sama no hai use kaya pun ke. Hai English mak tahu ini betah hamba di. English mana pada phai mana ke. Masa sih ya do magang nang berang asu ang berang soi nang mana. Ini magang nang jauh ta ini bawa sih cuma sate ka. Apa nih ragu hamba yu baksa ini English kok mah ke sawan nang tang. Ta hamba di ang duh nang ge. Ya han दुख होता है दर्द होता है ओ yang lagi apa yang kamera wan ke umur kan duk paine sing ke ba यहाँ मेरे बुखा में खौर होता है हिंदी सावो मलाई फिउ दी और बुखा वो सिंग कैमरा on जैसे मलाई diaper I'm getting extra diaper driver hi sawa nai to tabo kungke to kaisa pure telangane and tini horo nangi pinai engke horo by chance if I have to change I'll need another one and the rest too for tomorrow engke ang oro thangai horo thujak nai ang Maldives thangai Maldives ne rakhiya de oro hint masi di Maldives engke masi bai tui yo thang nai ke ba ne ro si bai ni ke ule to tar bothor kri hma ba saya bai batha gei sa tang mai hindi pas roi maro tui rok to boksas thang liya aro si peres ke to gois na thangi peres के अभी तो कुछ जाने से कुछ फायदा नहीं होगा क्योंकि गाड़ी में गाड़ी में तो कुछ नया खाने ना बसी सी बा फिर भी तो खाना हमारा लोग खाना इतना सा रखा भाई this small hair is making me so beautiful and a little bit ugly ay ya pa sing ro sabo oh ma pro scissor khaja pro singo susiyo ga ya de ba scissor tete ba pro ke ubo sara jibon ji sai thangnai tui bahai sara jibon roi bo sawo khate we du dro sara la han ke sara sa ke roi bo kosto ma sing sama asu ba sara sa se mayo ang bidi ke kosto ma beri hamane kisi sane ko ya ne de tam sai to ay ngaku sali aku ngatu so guys kesar sag malia somai kerin bangai jugali paile ya berai nai chade ma नासिन दं माले हासिन गारि उले टाक्स गारि फायो ठीक सा समय हाला हाय लन्डे कोटमा कपुं साजागोसि कासले से स्टैंड कलर खसे कुर्ती मला को मुसाया मलें हा सोइमा थांग्रासने बदरता वहां गया बिकिनी पहनबो वहां जाके बिकिनी पहनूंगी ले पाथर पाइले या बैग रक नक निसे सिमाइ सुतुइ थांलायबो guys but baki blog khene rok next blog on nugui manai am blog no hinke pathor phai mane jora ase khene narok laisinai so ani blog no choya saknai mane bagai hambai like rolai di share khalai di comment khalai di and hambai bye guys see you in the next blog with another new video